nyereka inzira y'ukuri, nyereka inzira y'ukuri, ukuri. Nyereka inzira y'ukuri. Igice ca 19, intare yo mu muryango wa Yuda. Intare yo mu muryango wa Yuda. Abanyebabuloni bari barataye umurongo uhereye kuri sekuruza wabo, isoko y'ikinyoma Satani, ukaza kuri Nimurodi, mbere ukabandanya no ku bandi, ariko kandi ku bantu bose, haba muri Babuloni, haba abandi bantu bose. Imana yari yatanze ikimenyamenya kugira ngo abantu bose bashobore gukira. Yari yaratanze umwana wayo w'ikinege, umwagazi w'intama, yatanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibyahishuriwe Yohana igice ca 13 ku murongo waho w'8. Ibyahishuriwe Yohana igice ca 5 ku murongo wa 5. Intare yo mu muryango wa Yuda. Mu by'ukuri hari inzira zibiri, inzira y'ikinyoma hamwe n'inzira y'ukuri. Inzira y'ikinyoma irangwa n'ibintu bibiri nyamukuru. Inzira y'ikinyoma irangwa no kwishyira hejuru hamwe no kutumvira Imana. Inzira y'ukuri nayo irangwa no guca bugufi hamwe no kumvira Imana. Ni kuvuga ngo ni ibintu bibiri. Umuntu arashobora guca bugufi ariko ntiyumvire iby'Imana yihanikirije, ntabwo ari mu nzira y'ukuri. Kandi umuntu arashobora no kumvira ariko adashoboye guyicisha bugufi, ibyo ntabwo biba biva ku Mana. Abifilipi igice ca 2 ku murongo wa 5 gushikara ku murongo wa 11. Yesu ntabwo yiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, yamara yemera kwiyambika umubiri, acika ubusa natwe, araganduka gushika ku rupfu rukabije, urupfu rwo ku musaraba. Imana ivuga ngo icyo cyatumye izina ryiwe rishigwa hejuru, kugira ngo ushobore kunesha uce mu nzira y'ukuri, ariho muri Yesu Kristo. Mugenzi, ugomba kuba ufise uno mutima nk'uwari muri Yesu Kristo, kwemera kwicisha bugufi. Ubwa kabiri, kumvira. Hariya mu cete ca mbere cyanditswe na Yohana igice ca 2 ku murongo wa 1 herekana yuko Yesu Kristo yari asanzwe yumvira amategeko y'Imana, kandi yari umugororotsi. Nta caha kigeze kiboneka mu bikorwa byiwe. Intumwa Pawulo hariya mu gitabo c'Abaroma igice 8 ku murongo wa 1 hamwe n'uwa 2 yarabivuze neza. Yavuze yuko abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, kubera yuko baba ari ibyaremwe bishasha. Intumwa Pawulo yarabisobanuye neza, avuga yuko abari muri Kristo Yesu, niba Yesu Kristo ari umugororotsi yitondera amategeko y'Imana, abari muri we nabo barangwa n'icyo kintu nyine cyo kumvira, baba biteguye kumvira amategeko y'Imana. Abari mu nzira y'ukuri, ikizokwereka kuri mu nzira y'ukuri ni uko ufata ingingo nk'iya Yesu Kristo yo kwicisha bugufi imbere y'ibintu byaryo byose, maze umaze kwicisha bugufi ukaba uri muri Yesu Kristo. Icyaranze Yesu Kristo cyo kwitondera amategeko y'Imana, nawe kikaba kikuranga. Pawulo yaravuze ngo duciye muri iyo nzira yadutoboreye mu gihuzu arico mubiri wiwe. Abaheburayo igice c'10 ku murongo wa 20. Muri Yesu gusa niho twatoborewe inzira, mu ntare yo mu muryango wa Dawidi, mu mwagazi w'intama watanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibyo rero biratandukanye n'ibya Satani.
n'iby'abantu bari mu nzira y'ikinyoma. Bobo uhereye ku kuremwa kw'isi, mbere uhereye mu ntango y'intambara ihambaye, Satani n'abayoboke biwe bamye barangwa no kwishira hejuru hamwe no kutumvira amategeko y'Imana. Yesaya igice ca 14 ku murongo wa 14, Ezekiyeli igice ca 28. Mutima nk'uwo Satani yaruhukiye aruka ushize mu muntu. Nimurabe igihe yaje mu itongo rya Edeni aza guhenda Adamu na Eva, ibiremwa byiza Imana yari yabaremye, yabishizemo umutima mubi. Arababwira ati erega namwe murashobora kungana n'Imana mbere mukayiruta. Itanguriro igice ca 3 ku murongo waho wa 5. Namwe murashobora kwishira hejuru nk'Imana mukayiruta. Yabijeje yuko naho batokumvira Imana biri ngombwa yuko bashobora kubaho. Yarijeje abantu yuko naho bokora ibyaha bashobora kwemerwa n'Imana. Iyi nyigisho iragwiriye ifadikanije n'iby'idapfa ry'umushaha. Abantu benshi barizeza yuko kubw'ikimazi Yesu yarapfuye kubw'ubuntu, nimuze dukora icaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Abantu benshi bigisha yuko amategeko y'Imana yakuweho, biha icyizere n'ibyizigiro by'ikinyoma biva ku mugwanizi yuko naho borenga ku mategeko y'Imana kubera yuko yakuweho bashobora kwemerwa n'Imana. Yamara kino cyiyumviro kiyemerwa gusa n'abantu bamaze kuva mu nzira y'ukuri. Iyi nyigisho rero iranezereza abantu benshi. Abantu barashaka kwigumira mu busambanyi ariko bemerwe n'Imana. Barashaka kwigumira mu kaboregwe ariko bemerwe n'Imana. Barashaka kumva yuko bibi byabo byose boramuka babigumyemwo ariko bakemerwa n'Imana, icyo kintu cyoba ari cyiza. Baragomba kumva yuko nibapfa bazoca bagenda mu iparadizo naho boba bararenze ku mategeko y'Imana. Ndagira nakubwire yuko ibyo bintu ntibishoboka, kubera yuko abari muri Kristo Yesu bobo ni byaremwe bishasha, bitondera amategeko y'Imana, ntago bagendera mu buzima bw'icaha. Oya mugenzi, niba ushaka kuza mu nzira y'ukuri ugomba guhanga amaso Yesu Kristo, ugomba gusimba ugatarukira muri Kristo Yesu ibyamuranze, ubuzima bwiwe butari bw'icaha, akaba aribwo buba ubuzima bwawe. Kubera yuko mu gihe abayobowe na Satani bo mwa kino gihe barangwa no kwica amategeko y'Imana, kwishira hejuru, kwanka kuzura ngo bumvire iby'Imana yavuze ariko bakumvira ibyashizweho n'abantu gusa. Iyo wumviye nk'akarorero, wumviye dimanche, Imana yavuze ati wibuke kuziriza umunsi w'isabato kandi uwurekere wera, maze abantu nabo bagaca bavuga ati wibuke kuruhuka dimanche kandi ugumize wera. Wewe ugaca uhitamwo kumvira ibyavuzwe n'umuntu. Ubaye nka Eva yumviye ibyavuzwe n'inzoka mu gishingo cyo kumva ibyavuzwe n'Imana, muri icyo gihe uba uri kurikura mu bari mu nzira y'ukuri, werekeza mu murongo uri kurerekeza mu mahonero. Mugenzi, ariko abera basigaye bobo bitondera amategeko y'Imana. Ibyashuwe Yohana igice cya 14 ku murongo wa 12, hoho havuga ngo basigaye bitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera Yesu kwabo. Mugenzi, fata ingingo yo kwizera Yesu, uhungire muri we, maze duce mwa kino gihuzu twatoborewe mu mubiri wa Yesu. Ndakwizeza ntakekera yuko tuzosohora maze dushike mu bwami bw'Imana twateguriwe. Ntakire ijambo ry'Imana.